Reka rero noneho turebere hamwe aya makuru akomeje kugarukaho cyane ni nyuma y'uko Joseph Kabila agarutse mu gihugu ndetse hagahitamo kwinjirira mu mujyi wa Goma. Kuri ubu ngubu twavuga ko ari umujyi uyoboye impinduramatwara zigamije guhirika Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ku butegetsi. Ibi rero nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho bishobora kuba bigiye kwihutisha cyane izi mpinduramatwara, ndetse rero byateye ubwoba cyane Tshisekedi Chilombo yabaye nkuguye mu kantu cyangwa se nk'utarubyiteze, kuko nk'ubwo ngubwo wenda turaza kubigarukaho mu nkuru yindi iza kubitandukanye niyo turi kukugezaho muri aka kanya. Ni Tshisekedi Chilombo wanayoboye inama y'abaminisitiri noneho nk'ibisanzwe buri wa gatanu aherereye i Lubumbashi, dore ko benshi mu bagize iyo nama y'abaminisitiri n'ubundi bari bajyanye aho ngaho muri Katanga. Ariko kandi yacyumva iyo nkuru y'uko Joseph Kabila yasesekaye mu mujyi wa Goma, yahise afata rutemikirira ako kanya asubira i Kinshasa mu buryo butunguranye. Amakuru yacu tugiye kuba tugarukaho aremeza ko uyu munsi cyangwa se ejo nta gihindutse, Joseph Kabila kuri ubu ngubu wamaze kugera mu gihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo anyuze ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Araza kugeza ijambo ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu nicyo kintu gitegerejwe na benshi, ese iryo jambo riraza kuba ririmo iki? Andi makuru ngiye kuba nkugezaho aremeza ko Joseph Kabila muri izi mpinduramatwara benshi mu basesenguzi bemeza ko zishobora kuba zigiye kwihuta cyane, noneho Tshisekedi akaba yakurwa ku butegetsi binyuze mu biganiro cyangwa se inzira za gisirikare. Joseph Kabila gashobora kuzaba perezida w'inzibacyuho, ni mu gihe hazaba hategerejwe ko hatorwa perezida binyuze mu matora ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ibisanzwe. Imwe mu mpamvu rero yatumye yagaruka mu gihugu, ibyo nabyo ngo byaba birimo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agaruka ku kuba Joseph Kabila yamaze kugera mu mujyi wa Goma, yanasubiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. PPRD nk'ishyaka rye nabo basohoye itangazo bagaragaza ko Joseph Kabila afite uburenganzira bwose busesuye bwo kugenda ndetse no gukorera ingendo ze zitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu banyepolitiki batandukanye batangiye kumuha ikaze. Ni amakuru menshi, reba hasi handitse subscribe, reka nanjye ndeke kwizimba mu magambo turebere hamwe ibikomeje kuvugwa. Ni nyuma y'uko Joseph Kabila ageze rwagati mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe rero igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC gikomeje gutitizwa n'intambara hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23 mu buryo busa n'ubutunguranye. Kugaruka kuwahoze ari Perezida Joseph Kabila ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byongeye gutungurana kandi bititiza ab'i Kinshasa. Amakuru menshi akomeje guturuka kubegereye AFC/M23 ndetse na bamwe mu bahoze ari abaperezida bashyigikiye Joseph Kabila bakemeza ko yinjiye i Goma anyuze ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kigali. Ibi rero bibaye mu gihe byinshi bigaragaza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ari mu gihe cyo gukurwa ku butegetsi binyuze mu nzira za politiki cyangwa se binyuze mu biganiro bikomeye bya gisirikare n'impinduramatwara kuri ubu ngubu zirimo gututumba. Ariko kandi ngo ni mu gihe byose byakanga n'ubundi Tshisekedi Chilombo kubera abenshi bakomeje kwiyunga kuri AFC/M23, bikaba binakekwa ko bamwe mu bayobozi cyangwa se abasirikare bakuru nabo ngo baba batakizeye Tshisekedi, ari nacyo cyatumye yasubira Kinshasa mu buryo bwihuse. Nawe yamaze kubimenya ko isaha iyo ari yo yose kuri ubu ngubu ashobora gukurwa ku butegetsi. Hari ubwoba bw'uko izi mpinduramatwara zishobora kuba zarageze no mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabila akimara kugera mu mujyi wa Goma, Theo Binamungu, umwe mu banyepolitiki bakomeye muri Kivu y'Amajyaruguru, yahise amuha ikaze. Theo Binamungu ni umwe mu banyepolitiki bakomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba n'umuyobozi w'ishyaka ritari rya gisirikare. We rero yahise yakira Kabila nk'umuyobozi w'impinduramatwara, agira ati yagarutse mu rugo rwe mu mujyi w'impinduramatwara, kandi rero aduhaye icyizere ko ubu noneho tugiye kurusha mu mwaka w'1996 kwihuta tugana ku bwigenge. Ntabwo rwose dutekereza ko bizatinda nk'uko byagenze muri 1996. Izi mpinduramatwara zo gukura Tshisekedi ku butegetsi zigiye kwihuta cyane, bitandukanye n'ibyo benshi batekereza. Uyu mugabo ntabwo yigeze ahunga intambara kuva mu mwaka w'1996. Yakiriye AFDL ya Laurent Désiré Kabila, none uyu munsi rero ari kumwe na AFC/M23. Ibintu bifatwa nk'ikimenyetso ko Kabila ashobora kuba ashyigikiwe n'uruhande
rw'abarwanya Tshisekedi Chilombo. Hari amakuru avuga ko hari benshi mu burengerazuba bw'isi bashobora kuba bashyigikiye uyu Joseph Kabila mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kabila rero uri Goma, ese kuki yahageze anyuze mu mujyi wa Kigali? Nubwo rero wenda ntabamwegereye cyangwa se we ubwe urabyemeza ngabyemeze ko yamaze kugera nyine mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse nta numwe uramubona mu ruhame. Igitangazamakuru cy'Abafaransa ni radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI iremeza ko hari impamvu z'ubwiru zatumye bikomeza kugirwa ibanga ndetse bikaba bitigeze byerekanwa. Impamvu nta yindi nkuko RFI ibitangaza ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yari yohereje intasi nyinshi n'abasirikare ngo bagombaga kuburizamo iki gikorwa cy'uko Joseph Kabila yinjirira i Goma, ndetse n'ibitero twabonye mu mujyi wa Goma ejo bundi byose byari bigamije gukomeza kuburizamo uyu mugambi. Ndetse rero ngo yaranateguye n'abandi bashobora kujya mu bice bitandukanye ku buryo bashobora kuzahaturikiriza ibisasu n'ibindi bigaragaza ko nta mutekano hari, ku buryo Kabila atari gutinyuka kwerekeza muri uyu mujyi wa Goma. Iki gitangazamakuru cya RFI kiremeza ko nta gihindutse nyuma yo gusubira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harimo gutegurwa ijambo karahabutaka Joseph Kabila aza kugeza ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ijambo riza hanini kwibanda ku bibazo byibasiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila araza kugaragaza nyirizina mu buryo bugaragara impamvu yasubiye mu gihugu, ndetse rero ashobora no kuza kugaragaza cyangwa se akemeza ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ko nawe ashyigikiye noneho impinduramatwara zo kweguza Tshisekedi Chilombo. Inzego z'umutekano za Tshisekedi zatagiye guhiga umugore wa Joseph Kabila hasi hejuru, nk'uko amakuru tugiye gukomeza tukugezaho abyemeza. Ni mu gihe Kabila yamaze kugera mu gihugu, abatasi ndetse n'abakuriye inzego za gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye gusaka inzu ze zose i Kinshasa, aho byatangajwe ko bahakuye imodoka, bahakura ngamabateri, bahakura za generateri, byose babitwaye. Ibirahure by'imirasire y'izuba za panneaux solaires zose bazijyanye, ntabwo hazwi impamvu ibyo ngibyo babitwaye. Marie Olive Lembe ni umugore wa Kabila yavuze ko ibyo ari ibitero bigamije kumubuza amahoro ndetse no kumusenyera ngo ku buryo rero burambye. Ni mu magambo yagize ati baje basaka imodoka, basatse ibintu byose, hanyuma rero barangije batwara ibyo bashoboye byose. Ibi bikorwa ngo birakekwa ko byakozwe na Tshisekedi mu rwego rwo kwihimura ku kugaruka kwa Kabila, aho rero akomeje kugaragaza ko bagiye guhangana noneho mu buryo bweruye mu bya politiki. Ese Kabila yaba ashaka gusubira ku butegetsi cyangwa se agiye kuyobora inzibacyuho? Ndagira ngo nabyo mbigarukeho muri iyi nkuru yacu. Abasesenguzi bamwe baremeza ko Joseph Kabila ashobora kwemezwa nka perezida w'inzibacyuho ni nyuma y'iseswa ry'ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi Chilombo, ariko kandi ntabwo yaba abikoze mu izina rya M23, ahubwo ngo nk'umunyepolitiki w'inararibonye wiyemeje kurwanya ubutegetsi bubi bwa Tshisekedi Chilombo. Kabila azi neza ko kwerekana ko afatanyije na M23 bishobora gutuma ahubwo ashobora kuba yahabwa ibihano mpuzamahanga, bityo rero ngashobora kwigira nk'umuhuza hagati, akaba ari hagati y'impande zombi, ariko nanone adashaka kwibasirwa n'amahanga. Ibyo bigakorwa n'impande zidashyigikiye perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kugira ngo uyu Kabila bamuhunze ibihano mpuzamahanga. Tshisekedi we rero kuri ubu ngubu yabaherereye hehe? Ni mu ijoro amakuru yageze kuri Rwanda Updates menshi yemeza ko Tshisekedi Chilombo yahise agaruka ako kanya i Kinshasa ikitaraganya avuye muri Okatanga. Yagarutse rero ku murwa mukuru. Biragaragara ko rero yatunguwe n'iki gikorwa cya Kabila, kandi bishobora kuba birimo no gutegura uburyo bwo guhagarika iyi nkubiri ya politiki, igisirikare ndetse n'ibindi birimo kuzamuka biturutse i Goma. Ni Tshisekedi Chilombo nk'uko ibitangazamakuru byinshi bikomeje kubyandika utagifite benshi cyane yizeye mu butegetsi bwe. Birakekwa ko rero iteka ryose Tshisekedi ngo yaba akomeje kugenda abona ko bamwe mu bamwegereye nabo bashobora kuba ari ibyitso bya FCM 23.
hanyuma rero ngo ibingibi nabyo biragaragaza icyifuzo gikomeye gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo. Amakuru ava imbere mu buyobozi bwa FCM Ventura yemeza ko hari imigambi yateguwe neza yo guhindura ubutegetsi bitandukanye n'ibya mbere, aho rero ibikorwa by'ingabo byaba bigamije rero kwigarurira uturere gusa. Ntabwo kuri ubu ngubu ariko bikimeze. Amakuru ahari kuri ubu ngubu nayuko ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo noneho niyo yakemera ibiganiro bugomba kuvaho cyangwa se bugaseswa. Hari ugushyiraho ngo ubutegetsi bushya budashingiye kuri Tshisekedi, hari ugushyiraho cyangwa se gushyigikira ishyirwaho rya guverinoma y'inzibacyuho izaba irimo n'abahoze mu buyobozi bwa Kongo, urugero nka Joseph Kabila. Hari ugukura ku butegetsi Tshisekedi Chilombo binyuze mu mbaraga za gisirikare cyangwa se igitutu cya diplomasi mpuzamahanga. Kugaruka kwa Joseph Kabila igoma si igikorwa cy'amarangamutima cyangwa se urukundo rw'igihugu gusa, ni igikorwa kirimo politiki y'amayeri, diplomasi ihishe, ubwitonzi bwo guhangana binyuze muri politiki. Hari ubwitonzi bwo guhunga ibihano mpuzamahanga, ariko kandi n'icyemezo cyo gusubira mu rugamba rwa politiki no kuyobora Kongo muri iki gihe cy'akaga. Igihe Tshisekedi amaze ku butegetsi kirimo kurangira, byarangiye neza rwose, kandi ibimenyetso byose birerekana ko izi mpinduka ziri bugufi cyane, ariko kandi zishingiye ku buhanga, ubufatanye bw'amakimbirane, inyungu za politiki z'amahanga ndetse n'ibindi bitandukanye. Rwanda Updates nk'ibisanzwe irakomeza gukurikiranira hafi iyi nkuru umunota ku wundi rwose, uko bishoboka kose turakomeza kugenda tukwapudetinga, tukubwira amakuru mashya ajyanye n'iki gikorwa cyo gukura Tshisekedi Chilombo ubutegetsi. Kuri ubu ngubu kigiye kwihuta cyane, bitandukanye cyangwa se binarenze uko benshi murimo kubitekereza.